haina Chief Minister O Ibobina phongdokre amasung Manipur yauna state mangagi mikhalgi notification hek thokpaga model code of conduct sana hanabagi thabak khudakta lokhatnaba election commission of India na khangalakre Kurumjare ISTV gi pau miyeng tabiri papunamapu taramna oksari ngasigi maruaba pau sandokna pijari Manipur gi Governor, Chief Minister, Deputy Chief Minister, Assembly Speaker amadi atai lusingba kayana miyamda anoba sahigi yaifa pau jelpirakte Manipur gi Governor Dr. Nazma Heptulana anoba sahi asi lakpaga loinana Manipur gi mafam khudimakta tangdu leitaba nungsi sanaba puraknabagdamak aikoi punna thabak taminanaba warep laurasi Manipur miyamna anoba sahigi thoram pangthokpada mahaksu saruk yabaga loinana Mamang sahi singdagi lagdaba sahi asina hena afaba wata padaba oiragani haina thajaba thamli aigi haiba wakalna mangda thamduna Manipur gi apunbagi mari saukhatpa amadi nongai yaifabada ayatpa pihangumsi haina Chief Minister O Ibobina phongdokre anoba sahi lisingani tarat lakpaga mari lenana Chief Minister O Ibobina Manipur gi miyamda piba mahaka yaifa pauzelda Haukiba sahi khara asida leptana honarakibagi mahaina lakaduriba sahi asi anoba asamadi anoba mangal ga loinana lakani haibusi mahaki asyat pathajabani anoba mangal asina mipum khudimakta thoidona maheroi amadi subano makkallaba naharul kayada anoba thauna ama piba orasano khanaba saunaba yanadaba haibusidi ima amatana pokpa isil enau singi maraktasu adumak thokle adubu thangnaba mikupta amuk nokminnaduna harau punna nungsina leiminai haina Chief Minister na phongdokle Aikoi masen nungsinana leiminaraba matamda malemgi sakti amatanasu aikoigi manganaba sinba ngamloi nattaduna amana amabu thajanadaduna aigi haiba wakhanna mangda thaduna sangsinnarabadi punna waminaba punna lupinaba haibadu oigani asigumba aigi haiba apikpa wakhansi thadokduna apunba pangan kallaba Manipur amaginamak aikoi punna lepminarasi masina anauba sahigi apunba wasak oirasi haina ai apil taujari aroibada anuba sahi lising aniga taret ase hena sakhotpa hena nungaiba amadi nungsi sanana himinaba sahi ama ohenanaba state asigi miyamda amukahna haijabaga loinana anuba sahigi yaifa paujen pijari Amaramda Deputy Chief Minister gai khangam nasu lisingani taraga tarukna loisilakpa amadi anoba sahina lakpada yaifa paujel pirakte lisingani taraga taruk asi Manipur government ki oina maikai kayada sauna singnaba thengnakiba sahine adubu miyam gi matenga loinana sahi asida leiba ki oiba aruba warep kaya lauduna thabak oina pangthokpa ngamki anoba sahi asina ing tapa tangdu leitaba hiram khudingda sakhotpa lamdam ama puraknaba isorgi mafamda thauni jabaga loinana Tongan tongan purup sing amata oiba wakalda nungsi sanana masil mana oibage mari hena siasinba saukhatpa Manipur ama purakpa orasno hari koi amagi marakta tongan tango akan kanaga minoi kana madu sarana dunjina leba puna maktu thadokuna akoi okana amaga purup mai amasigi Tashinana wait about that. Hingrajin High Bruno. Let us build the bridges, not the walls. Aquay Napatanamagi, Palang Carbonatana. Aquay Tong, Wokan with tongues, Saradana, Aquay Amaga, Samnadana, Amato, we set them do Kulaga. My name is that Manipuri have a fruit, I say, Manipur have a Raja Sisu. Yamna Kanaba. Saukhatpa yamna exemplary oiba adugumba malem asida ukhatnu mayam leirasu Manipur di asigumba leite koi
Manipur ko tamjani oi habagi समाज में पुरक्तुना मणिपुर से मांगजन थान सत्ता लेबा अमोना खुपने से आदना मणिपुर प्रजापन मक्र पौजे पिजरी हिल एरियल्स कमिटी के चेयरमैन डॉक्टर साल्तोलियन अमोनसु मणिपुर मियाम दा अनौब सही की यापा पाउजल पिरकले सही असिना नुंगसिनबा तंगदु लेटाबा कांगलुप की मरक्ता अमत ओइबगी लिपुल अमा पुरक पोरसनो हाइरे अनौब सही लिसिंगनी तराग तरेट ना लाकदा स्पीकर टीएस लोकेशोना याफा पाउजल पिरकते अनौब सही असिना फुरुप कयाना खुंदामिनरी बलमदम असिदा तंगदु लेटाबा नुंगसि सानबा साउखत पलमदम अमा पुरप ओरसनो हाइरे एमपीसीसी के प्रेसिडेंट टीएन हाउकिप नसु अनौब सही की याफा पाउजल पिरकते सही असिना तंगदु लेटाबा नुंगा याफबा लमदम अमा ओरसनो हाइरे अनौब सही लिसिंग अनि तराग तरेट ना लाकदा एमएलए श्याम कुमार नसु मणिपुर मियाम दा याफा पाउजल पिरकते अनौब सही असिना नुंगा याफबा शांति लेबा लमदम अमा पुरकपा ओरसनो हाइरे अनौब सही ना लाकदा सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल ना तराम ना ओपग लोइना मियाम दा याफा पाउजल पिरकले अनौब सही असिना बन ब्लॉकेट मुकनाबा पुनम थादोक्तुना अमत ओइबगी मायोंदा हेना नुंगाइबा इंग तप्पा सौखतपा लमदम अमा संगतनबगी मांगलोमदा सत्पा ओरसनो हाइरे मणिपुर प्रदेश तृणमूल किसान सेल कांग्रेस कमिटी नसु याफा पाउजल पिरकले बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट के बाबानंद नसु अनौब सही की याफा पाउजल पिरकले अनौब सही असिना लाकदा फुरुप खुदिमक पुक्सेल खोजल तिनबा सौखतपा लमजेलदा सतनिनबा अफबा लेंगाक अमा लाकपा ओरसनो हाइके IGL South Major General Birendra Singh amasung Assam Rifles के रैंक खुदिमकना मणिपुर मियाम दा अनौब सही की याफा पाउजल पिरकले तरामथो सुबह असेंबली इलेक्शन की कोड ऑफ कंडक्ट हेक सतनबगा कैंडिडेट अमदी पॉलिटिकल पार्टी सिंगना तौबा याबा अमसुंग यादव सिंगी मतंगदा चीफ इलेक्शन ऑफिसर मणिपुरना पॉलिटिकल पार्टी सिंगा निफम पांगथोक्तुना खन्ना नैनबगा लोइना पार्टी सिंगी मोट लौख्रे ngasi all secretariat की conference holda pangthok ke bami famatuda manipur da laiba political parties singi mihu sing sarup yakhi mihu singi maikedi ke manipur da tangdu leita ba phibam ama purak tringai da election pangthok pa haibasi yamna luba phibam mayok nagane election pangthok tringai mangwena na wadiba law and order ki phibam hana phansi haiba mot piba ga loinena hauzik wadiba phibam masida political party amakak natana atai di star campaigner single wenana sing the statuna vote khombada kudong sataba kaya mayok nagane tampa ki lamdasu umang laikol ayamba community hall sajin kibana daramaga mari lainaba mafamda political activities pangthokpa yaroi haibasi semdok haningi haiba mot piki chief election officer Vivek Kumar Devangana Manipur ki law and order ki phibam state government ki mangjongna report laure Mikal Pangtokpada Toina Akaiba Lairoi Haiba Wafam report to the Yauri. Edmosigi Matang da Ministry of Home Affairs the Su Matam Gi Wena Pau Pauna Bagadana, Makogi Makedi Saba Packet in Haibigi Hazba Laire. Singta Mikogi campaign Satabra Darka Labor Sing Pig in Haibigi Hazasu, MICN Pide, Kalisu Singaninga Late. Mikal Court of Conduct to Garapra Singtam Haktana, to Gariba Sigi Matata Action Logani Haibakaluna, Mikala Sigi the Maxim Saliba Singsu, Dawangana Fundoki. Of this customer their call center is there 1950. You can call and inform us. If anybody is being complained against anybody, that is going to be monitored closely by Election Commission. For each kind of complaint, there is time limit varying from 24 hours, 48 hours, 72 hours, 5 days, 1 week. The moment the complaint is made, the complainant will know that in this time their reply would be given to them. Handak Manipur government na district taret sema si thagatli adubu matam sangna sarkar pariba congress na mamang da district laukthok traga election pangthok kadaba tha ani khakta ngairaba kanda district laukthok pasi maram karigino haina BJP gi wangang loi en biret na phongdokre mahaki mayum da pangthok pa hangang kendro gi manung dalaiba tongan tongan be hiramda makok thonglak laba sing okpagi tharamda wafamasi phongdokhibani Handak Lucknow the Pangchokiba Junior Hockey World Cup ta India ki team Sarup Yadana World Cup Laurakeba Kwanta Ahluptigi Sanglakpam Nilakanta Sarma
National Level Painting Competition under the Campaigns of Energy Conservation Lising Taraga Tarukta Second Position Pangalaba Kaidang Maning Lakai Digi Telem Kaidem Amadi Laifam Kuno Maka Lakai Digi Laifrakpam Rohitpu Asam Bakudol Pot Piduna Ikai Kumnabu Utki En Birena Congress na Center da Sahita Sarkar Filing Matamda Manipuda Ban Blockade Kaya Tauduna Miyam Awaba Kaya Tena Kiba Matamda Center da Wahai Amafawa Haidana Tumina Lairaga Handak National Highway Anida Economic Blockade Toropada Congress Government Asina Center da Tangzin Ba Asi Angak Pafawi Mamang Sahi Kaya da NSN IM na Manipuda Pong na Thoraktuna Embus Toba Amadi Mihat Mipun Chataba Matamda State Government Asina Usinadana Lakpana Piba Masi Europani Kaido Kaijin Toba Government Asige Mayokta Singtam Animakna Leminarsi Haiki United Naga Council had the frontal organization underground the frontal organization NSN IM had Usina Manipur Naga Tabalam se Makoigi and a claim to Sikuire Hanina areas the district creation to Matam the so is well Karibumaka totally as a quick prepared to work of the ground. Otherwise Yade hai na sahi tarah kun la aba adu mama pham mama da district ama pini ai na sarkar ama pala da prepare to run down throw da madugi economic blockade lakari lakama da me kamai da madu counter to gudagi hai Kaza kramai ne gahu de kramai ne iran thode de hai state level kun namdo adu sarkar ne na hai ga Manipur में लगा लागे कुकी जागे मजे जागे पहले जागे अपन मणिपुर में वो हिंदियों मणिपुर का है नहीं आ रहा है कि ये जरा निपान मसाली ही खेल जागे बुझा होगा अभी भी दर्द है बाप अरे उसे नशी की दौड़ में लगा लागे लोग सिंगिया तो यार है कि मोंग डिविजन होगा अरे पॉलिटिक्स तो होगा से विस अगर यूनाइटली होम में पूरे ये लगा मोले कुकी पांच कोई करना कोई ठहरना तो नहीं Sahi Loiba Amadi Anova Sahi Lakpada Lambigi Kudong Tiva Toktanaba Imphal West Police na Akanba Drive Sataki Mafum Kayada Mau Maril Tadana Gari Toba License Paitaba Mi Hena Tongba Helmet Uktaba Siasang Sudaba Sing Pagatuna Fine TNK Drive Ashida Saruk Yar Kiba Police Officer na Sahi Loiba Amasung Haurupada Lambigi Accident Toktuna Misimina Tokpadagi Karamakai Kanabagi Damak Drive Asi SP Gimiyak Makada Pangtopani Haiki Rural Engineering Department Manipur State Rural Road Development Agency ki lising ani taret ki wall calendar amadi table calendar ngasi Rural Development ki Minister M Oken na release tokrai Secretariat Labor Minister ki Office na pangthok ki bathor maduda Rural Development Secretary Suman Singh Rural Engineering Department ki Chief Engineer and Babuchan Rural Development ki Deputy Secretary Valentina Arambam Susarup Yaki Minister M Oken na Rural Engineering Department Aswi Kul Amaga Missing Sani Yankai Lerabadi Road Connectivity Pibagi Tabak Toba Department Amani Ngasidi Department Amadi Engineer Sing Amadi Staff Singi Hona Zamana Kungangi Sakot Thorangi Tabakta Awang Nompoki Oina Ahanba India ki Oina Marisuba Rengta Laiba Ngamle Haiki Hanaki November Thapauda Ekoki Achievement se 78% have the Queen sanction to work se Lissing Amaga Chama Maudra Nipangi Manunda Lissing Amaga Changa Nipumari Sekoi except Ogongame Sidanatana Koi state best performing state amongst the 8 any state NFC in the Apumana Kangbi Northeast Queen best performing state oi Sidanatana India Guna Marisuba position that relay PMGSY gi Makada Housing Fabada Tara Suba Fields ki Tabak Suba Loiduna Lambi Tongi Pimam Sada Humdraga Nipan ki Sangda Loire Haina Rural Development Minister Warangtam Okendrona Fongdokrai Wangwe Kenugi Manusana Govinda Gram Maya Lekai gi Amarak Kong Marilda Nauna Sabat Tong Miyam the Kusin Nabagi Taram the Wafamasi Pongdokibane Taram Aduda Wangwe Kenugi MLA or Lukoi Department ki Additional Chief Engineer T.I. Syam Sundar Susarup Yaki Minister Namakatana, Taramato Suba Face, the Lakadori Batabakasi, Puna, Sahum Magdagani Toyromne, Masi Laklabadi, Manipur Gising, Amasung Tam Gilambi Tong, Ayam Assembly Regani Haiki. I say flexi program, Bharat Sarkar ki, Adula Maji Pauda, 10 phases, Ekoi Tankat Tara, Hopagi, Tabak Subre, Asesa,
ayamba chada hundrani pandi ekhoi ningba pandam thu yore walhuri ba manipur ki ching tam da maru oi na ekhoi ona da lemele na thambiram baduni PMGSY ki thabak se ching da ayamba masigi connectivity pi khongjong ma ki population chali yang khai da ki bu helabadi matu ki chana na balambi la na ba thong se ba se PMGSY ki makha da tawi MLA Olukoina Sterasigi Seltumgi Pibam Patrabasu Angam Matakta Center the Gipan Lautaduna Kendra Sigilambi Tongi Pibam Pagana Honari Walhori Basaruk Singh Matangi Tam Hogolapa Sarukta Ayam Semal Lobangam Lagani Iro Mazau the Lambi Sembi the Hainamiam Lambi Ting the Basi Lepiu Atuba Matan Namari Lainaba Engineer Singh Taduna Yang Silaba Matung Kari Toba Yabaga Haibatu Yang Sehake Lambi Tongi Willie Wawi Kendra Lakaturi Akramatu Subatang, Heck election, Lawyer government formed of Badai, Lambi Soro, Lambi, the village road, main river, main watching oil. As she first had a black topping to the bar from the later, I have an item again. Anova Sahidiki Hiram Kudimakta, Kanglup Kudimaki, Aning Apambasing, Kangbiduna, Government Tabak Tobinaba, Desamgi President M. Angambana Fongdokre, Sahi Kudingi Sahigi, Arobanimita, Desamgi Tamisum Ikai Kumnaba Amadi, Sakang Michael Nobagi Taramda Wafam Asi, Angambana Fongdokibani. Mahana Makata na Kunai Asida E. Paugi, Tabak Toribasing, Asuki Matik Maruai, Asoba Taudang Lauriba Paumising da Kanagu Makarana, Toin Aki Akang Nanghanba, Pressure Pibigit Tawong Desam Yaning Day. Anova Sahi Asidadi Asigumat Tawong Tobigano, Amaronda Lamdamasida, Tusan Gesanabi Ama, Hengalat Nibasi, Hantana Badesamna, Akanaba, Campaign Amasu Hauragani Haiki. Hiram Kudimakta Tusan concern a kind of PDPC, Massif from Donabi or Matsobo campaign Amaka. Hanadi sung napakali masih hena kertang kerna ekoi mahi masing tambagi tapi tambagi hiram si sarkari sunda kamain tapiri private sunda kamain tapiri business sunda kamain tapiri hebigi yam na tapi tambi bagi teaching learning process asi buhong ba makal gi education system ma koi lahan da taragadi ekoi mamai tanga lairi education institution mayam sing masih laiter su yarak pa tuition center ma da coaching center ma laga dhekta certificate piraga ya bagi bimamda All Manipur Nupi Malup Natha Amasum Satarakiba, Humda Teresuba Nupi Lal Ningsing Taram Irabot Baban Dalusin Craig, Taramaduda, All Manipur Nupi Malupki, Patron Member Y. Iveni, T. Evhemal, T. Ais Bhanumati, Maruki President M. Sakhi Susaruk Yaki, Secretary L. Sumatina, Matamdugi Nupi Sing Lokiba Tawdang Sing, Nasigi Mirol Na Kawa Sumloi, Makoigi Tunginduna Tabak Tawabani Haiki. UNC na Sathariba Economic Blockade, Sagot Nabagi Lason Pangcho Naba Pongdo Liba Asi, Christian Lining Saliba Istili Now Amasung, Pastor Singer Saruk Yabiganu Haina, Maite Baptist Association Imphal East Amasung West na Appeal Tawri. Manipur Press Club ta Pangcho Pa Pau Gimi Pamamada, Christian Lining Bu, Taza Duna Ngak na Saliba Singna, UNC Khakta Natana, Miwebu Wahan Ba Amasung, Violence Tobo Singbu Sagote, Blockade Asi Losina Banumit Kudingi Isoda Tauni Zaribani. Sing the level Mui Kudimakpu Christiani Haina Loba Sumde, Mui Karana Tataba Tong Asida, Miam na Sarsta Hecta, Painaba Tobiganu Haiki. Kudimu se Sarski has a Christianity mean, Panin Jerundi has a Kanamusina, Chimney, Sinasuna, Tanto, Bakley, but Sarsi had Christianity, yet I never more. Sarsta might have a begin at the Lumans and begin, though my Amato said, the Sina Tongue. There was singers of Christianity. Hatta mukhay ni sa mukhay Christian tamat natin. Singi sinaw kuting makuna Christian ulo usulali. Ngarang Rimski surgical water bomb thamlamba thawongbu Rims Nurses Association Lampel Partner condemn to Bogalwenena ngasi casualty amadi OPD thong londuna OPD mamangda yaning daba phongdoktuna Rims Nurses Association sindana wakat mifam chachakre wakat mifam aduda tongan da play card singda Bomb the land Srin Nagadabani, Manalatabamida, Tainabagi Sanabi, Tadopiu, Hospital Gi Staff Simbus Tanti Lena Tabak Togan Biu, Haiba, Plekar Sing Tetke. Rims Nurses Association Secretary Ais Priya Sini Debina, Fongdropada Hospital Haibasi Asun Anakayagi, Layang Pamni.
layengfam asida land sinnagada bom thamjenba asi yaningde asigumba thabak asi matungda amukhana tawbigano kanaguma singa yanadaba leragasu lanai oina unaduna wari sananaga losinbiu haina phongdorakhi any nungaina daba leragadi nungaina driba mi masado madudai duda hakthengna wari sanaraga solution porakpiu sumaina hanjin akhoi duty jamna tawjariba doctor amasung nursing leiriba mi sing seisda khogi isagi thau pangthokpada yamna aki tujungba pohanbibagi thabakse khudaktagi lepiu RIMS के रेडियोथेरापी डिपार्टमेंट की थेराट्रॉन 780C हाउसिंग मशीन असिसी नव यारे लोइना निंथौकाबा निमित्तगी महौसागुम लायेंबा हौरगनी मशीन असिगी स्टेबिलाइजर सिनब यादबदगी ममांगदा मशीन असि मथौ तवखिदबनी मदुदा मियाम थेंगनखिबा खुदुंग सादबा अदुगिदमक इंस्टीट्यूट असिगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट नुंगाइतबा फोंदोक्ले पाउगी मरकथना अटेन ब्रेक अमा लमिनसी Sweet dreams in every way, full of love, joy and more, and love, 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 love. Hey, hey. Sweet dreams, loungewear for the family. Pain relief ointment. Hong lava, ok sikpa, tang sikpa, puna missing bada, sinaba yarba, lipsa putna putuk saba, Oza. The New Life Public School, All Palace Road, Kanchipur. Admission open for session 2017. Free admission for new students of class pre-nursery to class 3. Free 50% admission fee for all students of class nursery to class 3 and new students of class 4 to class 10 for SEM. A student always free for every 3 students of the same parent. School bags are also given free to the newcomer students. Temple of Learning School na chahi tara mapung pharakpagi harau tayamba phongdorakpaga iroinana mahilai singda kurul khara tamjari. Pre-nursery, nursery, KG Mingle Cell Luxury. Class 1 degi 8 amadi 11 gi Mingle Cell tangkai thak luxury. Class 9, 10 amadi 12 kina chada pintra Mingle Cell tajagani. Kudun saba sing asi atak number sit khara khakidi. Khana wem lekai Kanchipur da leiba Temple of Learning School counter degi free da form phangditani. High up in the bright blue sky, spread proudly our school flag fly. We hold our heads high, for we work in joy, learn with fun, and grow with dignity. Hakchangi labor solakpadagi puchusing attaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidabak, amatta ngayaba upaidi, Jolib Syrup, amasung Jolib capsule ruchan minisinabiyo. ब्रेक तुंगा मखाताबा पाउ पिजरी थांगमैबन केंद्रदा कांग्रेस की दमक मतम सांग थबक तरोलबा जोटिन वाइखोमदा टिकेट सोदना पीगनी हाइबगी थाजबा पीनबगी डिमांडा कांग्रेस की वर्कर अहुमना सरा हेनबगी खोंजंग संगसिलपा ngasi निमित हुमनी सुख्रे थांगमैबन हिजम लेकाय दसरा हेलिबी नोमाइथेम सुनीता लाइसांगथेम रानी अमसुंग ओक्रम पिया गे हक्सांग की फिबम सोक्सिलकले हाइरी नुपीलाल सेलेब्रेशन एसोसिएशन था सुबना चथरकीबा हुमदा तरे सुबा नुपीलाल निंगसिंगथांगसी नुपीलाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स लुसिनख्रे थरमदुदा सीनियर एडवोकेट खाइदेम मनी ऑब्जर्वेशन कमिटी के प्रेसिडेंट एस एवेमल के गंभीनी सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन एस सैतभामा सरुप याखी नुपीलाल सरुप याखिबा इमा सिंगी मफमदा लैसु कटुना इकाई खुमनबु उतखी थरमगे सरुप अमा ओइना पांगथोकीबा लेबाक निंगबा इसै सांगदमनबदा मको मथंग तारबा सिंगदा मना मथुम सिंग यानथोकी चीफ गेस्ट ओइखिबा सीनियर एडवोकेट के एस मनीना अहान नुपीलाल अनि सुब नुपीलाल अमसुंग मेरा पाबिना लमदम असिगी होनरिबा असि काउफम थोकते लेबाक के लुरबा तानफम असिदा नुपी ओइबिसिंगना असोबा थौदांग लौदुना इंग तपा लमदम अमा ओहेनिंग हाइखी ngasi hairiba function asi pangthokpani aduna matungdasu hoji oiriba manipur gi thengnariba samasya sing economic blockade ki law and order leitaba aduga sason ningthi janna tawba ngamdaba
अदुना अखोइना थेंगनरिबा पुनमंगसे मसिदसु इमाई बेलसिंगना अचौबा रोल लौगनी मणिपुर की नुपीसिंगना मांगजिन थारगा अचौबा रोल लौगनी हाइबसे आइना थाजजबनी हाइदना मयामदा थमजन ngasi kwakaithe lamdong lekai da leba BJP gi mirep oigani haina songthorak leba BJP Manipur Pradesh ki State Secretary Omalas ki yumda BJP Nauria pakhang lakpa election committee na sinduna booth level committee meeting pangchokre ngasi gi meeting aduda Nauria pakhang lakpa kendra gi manung da leba booth nifu taret ke miyoi singa sarup yakhi ngasi gi thorum aduda BJP Nauria pakhang lakpa election committee gi convener W Zayanta BJP Nauria Mandal gi President N Zavendro Amadi Minority Cell gi President Sarat Salam BJP Election Management Committee gi Chairman D.H. Sauba Susarup Yaki D.H. Saubana Manipurda BJP gi government ama soidana laklagani miyamna tha ani pharatraba election asigi da makanna honaduna Manipurda awon ba ama purakna ba honarasi phongdokhi पुरसी लाखों इलेक्शन दा सोई नमक बीजेपी ने सरकार पाएगी कांग्रेस पार्टी 1DG मापन लगी है कानून लेके चीफ मिनिस्टर कारक रवदा मैं भागी मंत्री जोवा रतन कारक रवदा अदगी वही फवादा हयोक्तगी मंत्री अचो कारक रवदा डिप्टी सीएम कारक रवदा जोड़ी ने गोविंदास कावेदोरी हाइबा मयून से सत्ना न बहुत न मरम मदुना आई बीजेपी ना कुट्रा मंगा दगी ने निफु भाव सोच कागनी Imphal Police Station की मनु संबा उरीपोक असोम लेकाय दलेबा हानिगी UBI की लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यांकोम जानकी की युमदा सखंग दबसिंगना हैंड ग्रेनेड अमा थमलमले ngasi ayepu manga makhairom taba matamda bom adu pok thengna kebne लेकाय की मैरा संगसु रेड आर्मी KCP हाइना थाब चेरोल अमदा 9mm की नोंमै मरु अमसु योमनगा थमलंखे चेरोल अदुदा जानकीना महाकी मयानुपा सेंग कारबार तौबा राजेन गलवेना मिड डे मील की सेंग सिंग फंगंद्रे हाइना इरमखी थौदो असिगी मतांगदा जानकीना फोंगदोरपदा लेसिंगने तरा तलुकी मार्च लेसिंगने तरा मंगा की मार्च थाजसु महाकी मयुमदा हैंड ग्रेनेड अमा थमलंबा लैख्रे मरम सेंगदोरकना बाखंगन खरबसु सेंगदोरखिदे ngasi amuk bom thamlamliba asi karigino mangonda kanaguma amatana kihalakpa natraga demand torpa leite hari ayon ngasi bawda kanaguma amatana ngasi di thabirami basi red army KCP hai ayon kariguma makhange demand leite aduga ayon kariguma makhange sena supike de buni haibagi claim su leite aduga ngasi na aroi buni mangonda pirami basi haidana ibirami basi kari manang dina si sego pirau kanana tawribano aseng bra seng da bra basi isa sing phajina habira kane be satawi thaudok adubu yaning da phongdok po oina ngasi uripok asom lekai maning maira pabi lupna maira pabi ke sangnen da wakami pham chachakre ngasi ke wakami pham aduda maira sangga nomai maru thamlamba midak ta bom thamlamba yaning ki haibana sengba play car sing sirinaki lamda masida leriba tongan tongan ba furup singna magi haiba wakhalolda thabak tawnarakpadagi laingakna sapot thorangi thabak paikhatpada apanba pire haina social welfare minister AK Mirabai na phongdokre wafam masinga si pasoi part 4 yaurang laikai da PYYDC club ki anova sanglen ama sangabagi thoramda phongdokibane AK Mirabai na makhata na lamda masida tholeba thodo wathok sing laingakna punama yasinaba पुराना थबक तौगदबनी हारबदी लाई फाव ngamloi फुरुप कयागी मरक्ता अमगा यानदब लैरिबा असि मतम अमगी इपा इपु सिंग थंबिरंबा मरी सिंग नहौनना निंगसिंग नदुना अनोबा इमोशनल इंटीग्रिटी अमा सागतमिनबा मतम ओइरे अनोबा सही असिना लाकपदा अखोय मसल गी मरक्ता लैरिबा खेनबा सिंग थादोक नदुना अमटु ओइबा साखोत लमदम अमा पुरकनबा होनमिनसी हाइखी अदुगुमलबा अखोय मसेंगी खेनबा लैतबा जाति बिजाति धर्म की ओइबा अमदी आइगी हाइबो वाखलोन से थादोतुना लमदम से चाकोप लमदम अमा ओइबा ngamnabagi damakta अखोय पुन्ना होनमिनसी हाइबसे मसिमक ai thamjanibo wafamni ICAR Research Complex for NEI's Region Manipur Center Imphal na Sahid Modhu Mangol Foundation galwenana Sinduna Nomagi Oba Ravi Pulses and Oil Seed Matokaram na
चाथोक याना पुथोकदगी हाइबिगी matangda nomagi oiba awareness cum training program ama pangthokre Pasoi Batri Community Hall pangthokiba thoram madada Lok Sabha ge MP Prahlad Singh Patel ICAR SID project ke principal scientist and nodal officer Dr. I Megachandra Singh amadi BJP executive member S Premananda Sarama susarp yakhe Tharumga Mari Lenana Said Madhumangol Foundation ge executive member S Premananda Saramana phongdokhibada Laumi Singna Matau Karamna, Rabi Gimaru Marang Sing Matau Karamna Sathok Laina Putokadagi, Haibigi Matangda, Nasigi, training program si Pangchopani Haiki, Tungda, Pasway Kendrick Tungan Ba, Mapam Singdiki Lakpa, Laumi Singda, Rabi Croft Ki Maru Marang Sing Yantoki. Katigao Block Congress Committee General Secretary Administration L. Gunana, NPCC Digi. Tokre Mahakpu Taramna Opaki Tharam Ama Kendra Asigi BJP gi Mirep Oinana Basem Sariba Nahakpam Indrajit Taramna Okre Prime Minister gi Wakalok Pambadagi BJP da Mai Onsilapani Haina Gunana Phongdoki N Indrajitna Matam Kuina Congress ke Thabak Taruk Laba Mioi Amana BJP bu Thazaba Thamlakpa Asina Kendra Asida Soidana Awan Ba Ama Laklagani Haiki Hojik Aduki Matik Athubada Yamna Thubada Congress Kunmuthram Sankadra Inakta Ma'am, Sunyo Tabi Akani, Hausi Congress, Amata Kitikau Canada, both of the Mamangsta, Congress says, Amata Lero to have said, I am the Tanzania, I can Jaraba, Mingun Panjarabada, El Gunesona. A quick interest that the Gematic like you have ma'am said, I China ma'am said, Tabam the Pangdaba, Congress Hakana Topa, by Shaggy Lalongida, Palm to Tunasi, Champina to know Kitikau Canada, Owen Bud Sarkaram, OSC, and Champina Pazia. I think Matic noise of Bugana, Nasi the Giakoi, Kitikau Canada. People's Party of Arunachal Degi Tantokraba Arunachal Ge Chief Minister Pema Khandu MLA Kuntra Humdogalwenana BJP da Yauduna Arunachal da BJP ge government nama semkre Party ge discipline tugai haidana PPA na Pema Khandu yauna MLA Taruk Party degi Tantokhiba degi Arunachal da Rajniti ge sarang naba ama lakadra haina pannarambane Yanglom Kenda Development Committee Langmaidong na Mithoi Mihel Level Sing Opagi Tharam Ama Langmaidong Dramatic Union Ge Holda Pangchokre Tharam Aduda Manipur Police Telecom Organization da Nauna DIG Telecom da Promotion Panglaba Sorok Khaibam Dizami Suyauki MP SCna Loba Manipur Civil Service Exam da Mai Palba Wabagai Yangbi Maning Lakai Digi Ningombam Ravi Chandra Maitai Staff Selection Commission Loba Exam da Mai Paktuna Silongda Custom Officer Oina Laidiba Langmaidong Digi Alangbam Dayananda Usuda Medal Kaya Fangalaba Huidrom Ramananda Amasung Archery Gestanaroi Yumnam Anupamada Kudopo Piduna Puning Tawatki Tongan ba Kusa Haibigi Lamda Sinpam Odiba Bisnupur District Ladiba Sama Mangagi Saktakse Yentropagaluna Anoba Kuthaiba Sahum Yankairom Su Register Topiki Tharam Amaka Posamba Maning Lekai Community Hall Pangtokre Ministries of Textiles Ke Miyang Makada Gopina Lekai Weavers Cooperative Society na Sinana Pangtokiba Saktakse Yentropaki Tharam Aduda Naso Zilla Parishad Member S Dilip Maitai Ningthauko Municipal Council Ge Chairperson Ke Mani Bisnupur Municipal Council Ge Councillor Singh Sarup Yaki Handicraft Ki Assistant Director M Sanjeev Kumarna Kusa Haiba Singhu India Government na Sakhang Lava Identity Card Paiba Mathau Tai Government na Matamatam Gi Pidak Pakanaba Sing I Card Paiba Sing na Lauba Yagani Kudong Saba Sing Asi Launabagi Damak Saktakse Paibi Ho Haiki Hanagi Kumbi Kendri Minister Oramba Hosing na BJP Gi Wangango Eriba N Mangi Gi Lising Makada Kendra Asige Polling Station 29/28 Wangu Nauda Kong Maning Lekaida Labor Hanagi Congress Ki Pradhan Mirab L Rogen Gi Yumda India Gi Prime Minister Oramba Atal Bihari Bajpai Gi Mapok Numit Tharam Pangthokre Tharam Aduda Congress Ki Naha Nifuga Taret BJP da Yaukre Makoibu N Mangi na Taram na Okay India ki Miyam Punamana Congress Kilenga Pamdre, Manipur Amasung Awang no Poktasu Congress Pamnaraktre, Madamasuna, Wangun Lauda Kongi, Larik Lasu Hairaban Haro Singna, Congress Hadukuna BJP da Sangna Kigani Haiki. Imphal East District Thamlamba Curfew Gi Order Kudaktagi Handokre, Hiramasigamari Lenana District Magistrate Imphal East Ningthozam Geoffrina Order Matokre. Matang masal atin break amaga laminasi break itungda tongan pau sing loina na amuk na laksage
Central Dental Clinic Uripok Lai Khurembi Leirak Talakuna Adongi Yagi Nungaitaba check tobiu. Digital equipment marang kaina leiraba, sterilize ningthina tauraba, akhanga he doctor amati nurse matik chana leiraba, patient singi yamna khudong charaba mafam amani. Open Monday dagina Saturday fauba 6:30 to 5:30 p.m. Sunday gi oina 6:30 dagina 2 p.m. Ngasi makleng sinbirau Central Dental Clinic. Miyam ki nuairaba pausel mathang da domna Delhi chatpada look active hospitality services na miyam da air conditioned rooms ethnic cuisine amasung taxi ki khudong chaba tham. Please contact 0999055302 or 098218194553. Look active hospitality services, assurance redefined. Prime Minister Kausal Vikas Yojana की मखादा लेबा फ्री द कंप्यूटर ट्रेनिंग पिननबा सेंटर में ऑनरेबल एमपी श्री प्रहलाद सिंह पाटिल ना होकिबा दिसेबा की तांग तरादा सिंजमई सिंगा मखा टोमाल लेरकता संगा विरमले बीजेपी की इंटेंडिंग कैंडिडेट ओरिबी महिला मोर्चा की सेक्रेटरी पुखरमबम ओंबी इरोम सोनीना मणिपुर प्रजा मियाम तकानबा पिननबा पुसिलकपनी क्लास 10 पास तौरबा सिंगना सेंटर असिदा अयुकी पुंग तरादगी अनि फावबदा लेंबिरक्तुना अकुपा मरोल खंगमिरबा यागन BSNL 3G data sizinabada khwaidagi nungairaba yamna suhongba unlimited data plan sing leiraba charging amasung billing yamna transparency oiba adomgi WhatsApp sizinabada YouTube video streaming chatting gaming banking mail thaba video calling newspaper reading adomgi mobile dagi irai laina yare beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Panesha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open for 11th foundation course for classes 6 to 10, which will be started on 16th January 2017. Our toppers in the SSLC examination 2014 are first position as Sterliza Anoli, second position as Lingtwedi, third Lunia Nangbam, sixth Mira Sinam, and 21st Bameshore N. Hari limited seat. Amuka na taram na oksari makataba pau pizari. Laikhidraba Tongbram Robindro Elias Ingosa Memorial na sinduna nomagi oiba sport painting competition ama Sagolban Tera Lukram Director leba YDO gi sangne na pangchokre. Tongbram family na sponsor toguna pangchokiba sport painting aduda pre-nursery digi class 2 amadi class 3 digi class 5 phawbugi category ani thona sangdam nakhi. Irabor Foundation Manipurna Agriculture Department ke miyang makada Imphal East ki Uyumpok Gram Panchayat ki Malung Sanba Kaibi Lamboy Khulna Singh mamaphamda lau pari kuntrarom ningtham lauro ki maru hunba loisan kre Foundation ke member Aisana Yaimana lau lo khraba matung da hangduna laideba labuk sing ningtham lauro lokna ba hona bani haiki Minorities singe sakot thorang amasung atai tongan ba hiram singda miyam gi damak maipuna ba Minorities Backward Areas Development Organization Kowa Loop Ama Kwakta Kuman Maya Lekaida Pangchoki Bamiang Bimi from Amana Semkre MD Kamanudinbu Organization Asige Chairman Kankre Swatana Ladybab Minorities Singi Mahima Singh Haksel Amadi Ate Hiram Singda Center Digi Lowayaba Scheme Project Singh Lauraga Miyam Eba Tabak Singh Paketani Haidi Housing Asigis Hanabigi Pau Lobisi Ngasige sanabagi pauda All Manipur Kang Association Siduna Kongba Lasam Leka de Leba Ima Angobi Community Hall Kam Kang Singda Zathariba Manina Hakpam Mangozau Trading Zam Amasung Kolabidu Haubam MAK Ningsing Kang Tournament Ki Ngasi Sanakeba Mesta CRC Kundrakpamna UK Usekon Kangkut Ebu Panzel Samakunga Taret Humdaga Tareta Maitiba Pikre January Anida Salung Pram Amasung Kongba Lasam Lekai Kangkut Anina Sanagani February ke tang kun gamatodi kun gamanga fauba Hyderabad pangchok kadaba Master National Athletics Championship da Manipur represent togadaba Master Athlete singna
January ke tang manga dige tara fabugi manungda awat pasemham single wenana maile nabase sang sing punamak loshna bagi damak mapal kangye bungda lebe association office la nganaba association ke chairman na khangalate Manipur hockey sinuna men women open hockey tournament January tara ka manga dige kulmani thoi fawa kumal lampa hockey stadium da pangthol gani entry pisin bagi arobe matam January nipan fawne Thasika tang kunna taruk tagi Kuntra Fauba Zamset Puda Pangcho Keba Subrato Classic Open International Dance Press Deep Lift Amadi Powerlifting Championship the Saruk Yaduna Medal Labasing Opegi Tharam Manipur State BJP Executive Member Langtabal Canada Midap Wegani Haidon Tarang Toriba Masagi Mayum Singzamai Maka Kongnang Paitek Pida Laibada Pangcho Kre Championship Aduda KZ Humdani Toige Nupige Kanupta Silver Medal Ani Amadi Bronze medal ama Laura Kibi, Naurem Babita Amade, junior category KG Sama, Kungi, Kanglupta silver medal ahum Laukiba, Rohan Laishamda Asam Kodol Posing Piduna, Puning Tawatki. Brighter Club Awang Posambam, Kulena Sinuna Club Asigi Grounda, Tim Talaga Tarukna, Group Maritona Kaidotuna, Tasigitan Kungani Pandagi, Satariba, 12 state level parameter, Suba Men's Village Open Tournament. Ngasi Hanaki Hanba Mesta KYFA Werengai Amadi SDYC Kongam Part Goal Amata Sanadana Dro Satre Ali Suba Meski Hanaki Bada SCYK Yumnam Kunona SFC Semai Goal Amasinoda Maitiba PK SCYK Yumnam Kunogi Goal Aduke Renil Nasanki Koko Association of Manipuna Sinduna C ISMYDA Ground Sangai Yumpam Satariba Nipusuba Manipur State Junior Coco Championship ki ngasi sana ki ba ahan semi final match ta SCEA SDO na CISMYDA bo point tragani toy marida amadi ani suba semi final match ta ASKA na LYDO bo point tragani pan tragani toy da maiti ba biduna final sangkre nipi masagi ngasi sana ki ba aroba match ta SCEA SDO na IUC bo point tragama toy tareta Mighty Piduna champion Waikre, Satariba tournament Hayeng Rosilagani. BK Trophy State Level Open Tennis Ball Cricket Tournament January Taraga Mangadegi, Bamon Kampu Cricket Ground, the Pangtolagani, Akupa Marol, Management Committee Degi, Kangbayagani Hari. Makata Nas Hanabiki Pau, Boyading Tozam Degi Pambigani. Sunriser Yaripogna, Sonalika Kunung Mamam Gomaiti Piduna, Ahanba YWC Trophy Cricket Tournament Ki, Champion Waikre. Young Welfare Club Langthabal na Sinduna Langthabal Public Ground da Tim Tara Tarukna Group ani Thokna Khaidokuna Mamang Thagitang Tara Mari digi Satharakiba Ahanba YWC Cricket Tournament ngasi loisenkre loisen bagi thoramda Langthabal Kendrigi MLA Ojoy Langthabal Ningombam Jila Parishad Member S Subhash Chandra Langthabal Jila Parishad Member S Ronel Amadi YWC Langthabal gi TIC Bomchana thoram bapusing oiki Satharakiba tournament asigi ngasi aroiba numit ki sanakiba match ta Sunriser Yaripogna tos ngamduna ahanba batting tobada apiba over kunda wicket loina turaga run humpu loki masigi pakhumda anisuba batting tokiba Sonalika Kunung Mamangna over taramanga ga ball manga da wicket loina turaga run yankai nipal khaglogduna match asi maiti kibani Laisna package drinking water amari Juisna asangba Sampam Singh putoktuna pangtokiba tournament asigi Man of the match amadi Man of the series gimana pangkraba Sonalika Kunung Mamangi sanaroi sanada trophy galunana lupali singani amadi tournament asigi winner oiba team Sunriser Yaripokta trophy galunana lupali singkuntra amadi runners up takiba team Sonalika Kunung Mamangda trophy galunana lupali singkun tournament asigi best discipline team takraba YPWA Nambolda trophy galunana sel gimana piduna pungning thawatki Rising Knowledge Club Khuyatong na Sinduna Club asigi ground da team tara ni thoina group mari thong na khaidokuna tha sigi tang kun manga digi chathariba ahanba is 11 mini boys 4-a-side football tournament ki ngasi sanakiba ahanba quarter final match da all oripok na RKC team A Khuyatong bu maithiba piduna semi final sangkhre Team Manimangna apiba matamda goal amata sanaba ngamdabadagi kick from penalty magna decide tobada all uripokna RKC team A Khuyatongbu goal ani amada maithiba piduna semi final sankibani
ऑल ओरिपो की अपीब मतम सनखिब गोल अदु KSS लंचेन बना मैच की कुनमाथोई सुब मिनिट सनखी RKC टीम ए खुयाथोंग की गोल अदुना वाई थौंगम बना मैच की अनि सुब मिनिट सनखिबनी किक फ्रॉम पेनाल्टी मार्क सनखिबा ऑल ओरिपो की गोल अदुना वाई हेंथोइना सनखी टूर्नामेंट असिगी अनिसुब क्वार्टर फाइनल मैच की सानखिबदा LKYDA लाइफम खुनौना MUC माइबा खुलबु गोल अनि सिनोदा माइथिबा पिदुना सेमीफाइनल संख्रे LKYDA लाइफम खुनौगी माइ पापुगी गोल अनि दु वाई रोहित अमदी गोविंदना मैच की 3 सुब अमदी 19 सुब मिनिट सनखी मैच असिदा LKYDA लाइफम खुनौगी सानरोय वाई रोहित सेंटर रेफरीना अनस्पोर्टिंग बिहेवियर के दमक येलो कार्ड उठखी सथरिबा टूर्नामेंट असिगी मथंगी मैच था सिगी टांग अनि गी नुंगथिल पुंग अमा मखाई ताबदा कोम्बो कंजाबी लेरक अमदी LTYDO ललामपुंगा अहुम सुबह क्वार्टर फाइनल मैच सानगनी मरी सुबह क्वार्टर फाइनल मैच निमित असिगी नुंगथिल पुंग अनि मखाई ताबदा KGC खुराई अमदी LKYDA लाइफम खुनौगा सानगनी इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की मेंग मखादा थासी की टांग कुंतरुक की कुंठा फावबा जमशेदपुर पांगथोखिबा सुपर डॉक्टर क्लासिक इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप ता इंडिया की रिप्रेजेंट तौरिबा मणिपुर की पावर लिफ्टरना पुन्ना मेडल 13 लौख्रे चैंपियनशिप असिदा मणिपुर की पावर लिफ्टर अलुम्बा थौदामना केजी 59 की कांगलुपता ब्रोंज मेडल नुपी की केजी 93 की कांगलुपता TH विद्यारानीना सिल्वर मेडल N रानीना सिल्वर मेडल नुपी की केजी 62 की कांगलुपता N बबीताना ब्रोंज मेडल केजी 34 की कांगलुपता PH नाउसाना ब्रोंज मेडल केजी 93 की नुपी मसा की बेंच प्रेसता TH विद्यारानीना गोल्ड मेडल अलुम्बा थौदामना केजी 59 कांगलुप की डेड लिफ्टा सिल्वर मेडल नुपी मसा की केजी 62 की कांगलुपता N बबीताना बेंच प्रेसता सिल्वर मेडल जूनियर बॉयज की केजी 100 की कांगलुपता रोशन लाइसमना पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस अमदी डेड लिफ्टिंग द सिल्वर मेडल अहुम अमदी RK प्रियो बर्टना केजी 100 की मथकी सब जूनियर कैटेगरी दा बेंच प्रेस डेड लिफ्ट अमदी पावर लिफ्टिंग दा सिल्वर मेडल अहुम लौबा ngamखी थागसरी बयाय ngasi nomagi ai ngasagi pau makatana amuk pangbigani ngasi ki oikhiba ai ngasagi pauda ICAR lamphel patagi phangba paugi matung ina ngasi ki khwaidiki sakhiba degree celsius 19.9 khwaidiki ingba degree celsius 8.9 नुक्षित यावबा इसिंग मनल की सांग अयुक्ता सादा मरफु 13 नुथिलदा सादा 59 ओइखी ngasi की नोंग सुखिदे लोचलपदा मरुएबा पाउ अमखना मणिपुर के गवर्नर चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर असेंबली स्पीकर अमदी अतैलो सिंह कयाना मियामदा अनौबा सही की यात्रा पाउजल पिरते आई के हाइबा वाखल मांग थमदुना मणिपुर के अपुनब के मरी साउकटपा अमदी नुंगाई याइफबदा अयतपा पिहनगुम से हाइना चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना फंगदोखरे अमसुंग मणिपुर यावल स्टेट मंगा की मिखल की नोटिफिकेशन हेक थोपगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सन हनब की थबक खुदकता लौकनबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना खंगलकले नसीदमक्तदी ISTV ना संदोक्तबा पाव मतंग असदा लोइजरे अनोबा सही लापग लोइनना ISTV की माइकेदिगी ISTV की ममल यामलबा बेवर खुदिमकी मफमदा यातमांगुल पिजबग लोइनना नसीदमक्तदी मतंग असदा काननबगी दमक्ता मियंग ताबिलिबा पुनमकी मफमदा अमखना खुदजरी